هذا اللي يعطيني كانت التشيوي جوغ البارونتيز وزمير راه كنخدم الكرا أتخلط تسافيت ذي يدرس مع ناس كرا سخلاطة تقريقية أنا كنت سخلان اسمه سنان أكيني نكوني mais non, il est vieux de parler de Kabyle et non pas de berbère. Qu'est-ce que c'est que ce berbère? راسك يعني ولا اللي berbère كان عندنا في كان يعني اسم الله رايها خاطر ديسما فراني اسمه فراني ودي كوينر كرا يعني تموسني تنقرات الريس إذا أما ول إقباليا le terme, l'appellation Kabyle a été transcendé par les Kabyles depuis des siècles et c'est devenu un concept, un idéal, d'où le concept Taqbaylit, Kabylite. Ça veut dire que c'est toute une philosophie, un mode de vie, une vision du monde que les Kabyles ont transcendé à partir de ce concept. Or, pour le terme berbère, ce n'est pas le cas. Et أنا مش قبيلي والصوم القبيل أني ذي يتسفون تكوسني دقيس الجسم دي غاسك الجسم برا مشى اسمه جي لدربا يدي كان دي برا غاسك تسميتير دي شوز لو بربا دي تزورا اللي قرايك سمان إيفراني لدربا. Tous les peuples étrangers au peuple grec portaient le nom berbère selon les Grecs. Ça veut dire qu'ils appelaient les étrangers berbères. Ensuite, le terme a été latinisé par les Romains, repris par les Romains, barbarus. C'est toujours le même, c'est pas toujours péjoratif, mais c'est devenu toujours berbère, barbarus, qui veut dire étranger en latin. Par la suite, c'est la fixation de ce terme par les Arabes, les historiens arabes d'une époque donnée, par le barbare, qui voulait toujours les gens de l'Ouest, mais qui a gardé le terme étranger parce que pour eux, tout ce qui est l'Ouest, c'est étranger, dans la vision arabe de l'époque. Et avec l'Académie française qui a 1600 siècles, les Français ont fait la différence pour ne pas justement confondre les deux termes, à savoir berbère, qui veut dire le peuple berbère d'Afrique du Nord, les Amazirs, les Maziran, et barbare, parce que c'est plus proche du latin barbarus, qui veut dire barbare, sauvage. Donc la confusion est claire pour certains. Or, pour les scientifiques, c'est pas clair, même si certains pseudo-scientifiques se trompent toujours. Et il مثال تاجيين يكون يقارن على المزيان بلا ما ندري دابا اي ثم مثال تاجي القبائل القبائل تجي عليها الصواب اذا هي سفران تاجي دياس سفران ايلا تمولين سن غفتو هذا ناوي كان سن المولات اسوس لا غاس مثال تاجي القبائل غاسا كان زرو يقول ذاك السكواس هذا نبداو كان ذاك السكواس 1926 سميت سنويفان ليطوال نور افريكان ديال القبيله دي سنويفان ديال فرنسا ومن بعد بغان وين يتمسلين ديال الجزائر حقا ماشي صافي يعني كاين الدرجه من ناس سي سورت دو كريول دون لا باز لا ستركتور grammaticale du dialectal africain du nord notamment de parler arabe algérien. La structure grammaticale, c'est du tamazir, maquillé avec des mots à la fois berbères, des tamazir, un peu arabe, espagnol, français, c'est de plus en plus français. Et il se dit que le Hajj Bouchkamar, et au final, Adawin, Ouya, arabe, arabe, et au final, Atsikin, Lumeno, Adawin, Azalou, et Mourtazal. Et Adawin, il y a d'un, Mourtazal, la Qabaïs, qui a une série Zourout. غطرة اللي هو كانت تشوفها فرنسا هذا ويتي لي خطر ويدي من برا إميرنا ديال القبائل ديال مورث القبائل ويدي غرانا طاس ديال الأولاني القبائل تطرش ولا يوكنا السفغان إيرومي ديال مورث الجزائر بلا ما نسفهمت هذا النيام هذا الشيء غرانا أي غرض القبائل خطر القبائل من نغنى لها فكان الإنسان لا دغا شوية تكون مش تقوى كالإنسان كذورة وساقي شارب
بلاد بابس هي كرا القضايا يتشاهدوا ولا تمورت الجزائر تمورت نساء لكن يقولي تمورت مزيغان الدنيا سمازغان أكن في ذا شو يكسبوس 54 رميان 60 اللي كيركبوا كيكي كيركبوا سناون قلت القبائل لا تقع يونس فرانسيس تان دايلا ولد معمري ولد معمار ولد فرعون يحصل بشي كرام وحنا ذاكول قد ما كان سيدي دياسن ذاك سبواس 58 ولد معمري يملا شحال تيكال حقا ذي مضبران وجيبارا اكل يا فلان ذي المروك يروي المروك يغار بلا ما سفهم يعني يغار خاطر تمسك المولد معمري والسيلاره اي بيان زمرا دليلي باللي كرا سبوالا اطاس القبائل اللي دغوي زراني هذا الشيء دخل المولد معمري ارسا نسبو شويه سويرنا لا نكرو صغارينا راه اسا يبيد قوسا ينمزين قوسا اصغر الى قاس امين دي سنينكس ولا دي فرنسا لا بغا يبرقا بالتيز بالدكتوراه سور فيكتور هيغو عشان قارنو الحرمان الساعه ديال التيز بالدكتوراه لما نافيرا طريق étudier non seulement par les cabines mais par d'autres. Or, les œuvres de Mamri et d'autres sont des œuvres majeures d'une pensée majeure mondiale. Et hier, les 58 ولد معمري ديال المروك اللي ساكنين بالقاسم اكري اقورات اثان تمسر تاكيت قبايلي تمازيغ فيها وفوز الى قيسو الى ما تشم دي سموغلي نزايرو سكرا بوليانو غيديري يناس كريم بالقسم يناس راقم كان الملهى ولا هدا زمان فقيه يناس ولد معمري يناس مي غاك واللي غادي راه يدير خاطر في خوشة ماشي الكرا الكرا القبائل نزون نسنقلن لا منسليس بريك فسرتي تفرق إذا سيس ذكور أنا ثنا كي دير إلا قريت ورع أنا قيم أسماء داوية مورثنا مورث الزارع زاروبينس اللينس أثنا مغادرين بلا ما يضول هو الأخ ولا ما toute une conférence sur le monde de pendant la guerre. D'ailleurs, ça fait pas longtemps que j'ai fait une conférence à Maison de l'Afrique sur le monde pendant la guerre. On a détaillé certaines choses, etc. Le regard de l'Amérique sur la groupe de Mousda, etc. C'est très... Enfin, je veux refaire ma thèse de doctorat soutenue à Nanterre où j'aborde en long et en large la question Amérique et l'ONU. La question algérienne à l'ONU. Et أمسنا ونيرا أصلا مسرت دي محمد داركون ولي كان رسام سلاي كرا اسمي محمد داركون قرأت حاول سافازال لي ليسيا parce qu'il est catalogué intellectuel musulman, ce qui est complètement faux. Je peux même le dire, As-Sagati Dina, Mahmoud Darkoun, c'est un intellectuel laïque, je dirais même athée. Shfir, Adana, Charis Bouassi, il y a اسمه شقاتي برافي إما بوكو يدي يامي أتصص مني فرنسا سمين قار ساعدان سبوس من فرنسا يخلص إنك مساعدة قالت إلى بروفيسور إميريت دو لونيفرسيتي سنيك شراي خلصنا الساكن كراي خلصنا الساكن تقبايلي ولا تقبايلي هنا ما نقدر نكون حتى صوتي السينارا معنا نصرف في ويكيبيديا ما نقدر نكون انتلكتوال musulman. Mais qu'est-ce que c'est qu'être un musulman? نقدر نكون c'est un scientifique. Point bas. C'est un islamologue. Le père de l'islamologie, ça ne veut pas dire être croyant, mais être pratiquant de quelque chose. C'est quelqu'un qui analyse, qui a un objet, un sujet d'étude, qui l'analyse scientifiquement. Tamsat, ifi, igura, ifi tnadi, tamsat, din, ginsin, akouara. ويدي غنظر سوساقيك شمال مورث القبائل اسمه سنيكيا السلفيزم دي مورث القبائل تقريبا أسنيني غارت محضر كوني ممكن نصدر ميزوران سدي كان سوساقي هي كي مورث القبائل ماشي بوسات عطا راسي سوسنين ماشي كان يقول يا فلسطين نعم إلا كانت تزرب أي غار فلسطين تاكي ثرام ألا نكرا غير مزيد الساقي مورث القبائل سبحين أزل المسرع في القبائل إني ذا شو القبائل تاكي الساقي هذا كيديرو غلط تاكي تمثال
يفيد بها نقدركم من السكاس الخمسين إني يسني الجبال اللي فعلا حادث تمثال تاقي فيديولوجيا عربي إسلاميزم ثانية هود الزيروزكا مثلا سترى يلي تموغلين الزيروزكا وزكينا المنزوف كنا القبيل حقق كراني تذكرك في العرب نون بلو أيوة خاطر نحضر سي سيونتيفيك كبير نسمع سيسر القبيل تعزل ويذكر القبيل تشكو بويقرس يمكن الهضرة في فرنسا j'ai été plusieurs fois catalogué de berbériste, même si je l'assume d'ailleurs, je l'assume entièrement. Quelqu'un qui veut récupérer, développer son identité, sa culture, sa langue, au-delà des frontières de la Kabylie, non seulement de l'Afrique, y compris en Chine, peut-être pourquoi pas l'avenir. C'est un souhait. Mais même c'est une autre question. Et المسألة كيف كيرسينو إمدياتا أنيدا ديال ذكرت القبايل مرازل هذا الناغم هذا المسلم دوني دي مزورة ميك وضان ألو قرو جميع تنا بيغرسن دي روح الله راس تيرو القرال زيارة كعب en 1926 c'est la même chose سالسنا مسألة الحاج بالشمال ساعة يرى الإطوال النار أفريكان مثلا نعم بينات يفوس بينات l'idéologie arabo-islamique. Et les styles kif-kif. En 1980, kif-kif. 2001, kif-kif. هي ذكرت نتوكل الله خيرا خاطر تيكون تشكو بمنا اسمران السوا بالليل هذا نسكر ثرونا خاطر كانت سيدايوني ناس ما نسمس لي كاين قران يمشطوحنا فأنا غافوس يعني سبب في يوم يشطحنا القرآن زبواسن تصنع عن فيوس شوفنا لازم القرآن شرع دينا بقوياكيا أيغا أخطر يخص يوم الأساس يخصن يزبر حيث مغلينا لأنه يوتي لنا مغلينا كذا مغلينا كنت سوالي الأساس يلان الأساس يجوز غيفنا السا ولكن la Chine c'est la deuxième puissance économique du monde. ولا ذوي اللي بزاف مرتقينا تلصق l'Occident même si l'Occident est imaginaire. وفهمنا أنا مشي كيدير الشراء باش تنوص الشينوا شفقنا غربي ونيوت وغالب هنا يقسم الدولي السيد. أي غير خطر لا يتموسني غارصا لا يتمو لسان يزبرتي نوي باش على النهدي. ما في كذا مزيان سن خطر فنان صغافل الأساس نتصرف كاع تروان سر ولا تكون مع مزيان إذا نتيك توسن نطاس ليه مرتين الشينوا إذا نتساكي كونسيديري لو بلو غران إكريفان ألجيريان إذا نتي صغارين ديك غرباز ليه مرتين نقرا تندوني ثوكا مليار بزاف القبايل زرانا كا زرينا راه القبيله راه نوبيونير باطون ورينا راه الشينوا تيلا راه لو ثغرات داكي دروس يبان المزيان فاشل في قارن فيكتور هيغو ماشي ديري تيلها معنا زوير داك الوخا زوخا تاع مسنين لان يمسنون هي بغا دينا بغوالكيا بلي ازكى دا تصرف كاع ترواننا تصرف كاع سوا شوست قبايلي ما إلا نتمسلايس القبايلي يثرونا يبان باللي تمازيغ ديال الكل خاص غاس إلى الميليتونتيزم يتشير الروح يخص أي غاب خاطر إلا أقشيش النينا أقشيش النينا مشطوط الوفاة مريل المزيف إلا قازر بالليل شوية تسلف كات قبايليت أثاثر بالغرباز ما يجوز السيناريو ولا شوية قبايليت مش ما يروح الغرباز كيني هذا باش تشيني تخدم الفرنسيس ناس الإنجليزي تساوي ضغرو ناسي ناس كيف بس نعمل واش قبايليت واش السيناريو ها القيمة اللي لنا مزرعش اسمي أخطر قبايليت الناس مسني ديالس ثمسلم جوفرا ردي بيوني باش تنسينا نسنيت كانت يكون لازم نرس فرانسيس نقارس الساعة
Rasuanda makinya umarah ini jenis kan ini la culture et la langue kabyle dans l'Amazie originale est devenue plus exotique. C'est devenu un produit destiné pour le tourisme. Il est bien, il est nécessaire parfois. Mais le risque, c'est l'enfermer dans des ghettos.